Yebo mama, kunjani? Hayi sikhona, siyabonga, siyaphila. Siyathokoza ngani lokhu izosibona lapha. Thina eQueen Elizabeth lapha siyagcina izintandane. Yebo, batshela ukuthi uMrs Bani yini? Mina nguMrs Mfumu. Ngimu-director khona eQueen Elizabeth Children's Home. Sigcina abantu bethu abangabantu abenu lani ngokubana ngabe ngasela mnikazi ngabethu sonke. Siyabathatha bebancane, abanye babuya belela ngeliwani. Abanye bebuye ulelela ama-6 months. Silokhu sibaphiwa nguhulumende ukuthi sibagcine khonapha. Sibayenzela konke ukudla, isibhedlela. So zintandane ma. Zintandane. So kodwa sinesi izintandane ngoba abantu bakhona umhlaba wonke kumele bebe ngomama nabobaba babo. Ngokuthi umntwana ngase intandane phela sengomuntu wonke. Ungahlangana le ntandane wena ungumuntu omdala, ngowakho umntwana nalo kumele lokumnakekela umnakekele. So ukunakekele nabantwana lapha kumele sisebenze sonke ukuthi badlani. Siyabonga uBulawayo lo mhlaba nje usincedise ekudleni kwabantwana ukuthi badle bakhule bahambe beqolile. Siyabonga konke lokhu. Sicela ngathi ngaba lokhu lisiya phambili ngokusikhumbula. Siyabhadala amagetsi, siyazama ukuthi abantwana bazuze okweneleyo lokulingeneyo ukuthi bafanane lo mntwana wonke nje uhamba khona apha emhlabeni. Labo bangazitholi sebesenza ngathi basemuva. Silama projects asiphonga uhlala, siyabalimela umbhida, sibafuyela izinkukhu. Abantu basinceda basinika ama projects ukuthi sibe sizuza lathi lapha lalapha. Kade sibe silimile uyimbambayela silokhu sithengisa okunye besidla. Umbhida bazuza, ubhinzi, ubutternut siyayenza konke lokhu. Kodwa lingasikhohlwa. Lingasikhohlwa lihlale lisikhumbula khonapha. Ukucela kakhulu kuZulu ukuthi bakwenzele khona kuyini ngalesi sikhathi. Ngalesi sikhathi kakhulu nxa ngingathi ngiyakhangela izindingeko zethu kathesi eziningi zokulungilungisa khonapha lapha abahlala khona abantwana ngizalitshengisa akula lamakhetheni. Abathi begqoka umuntu yabedlula khonapha ekhangela abantwana kusidinga kule project yamakhetheni esizama ukuthi at least abantwana labo bazizwe bengikhaya besendaweni evalekileyo. Indawo zokulala imibheda siyadinga lokungama mattress. Singadinga ama mattress anti siyakwazi ukuthi la ngikhaya abantwana ngabe bancane imattress yabola phela bayehlele ukuvuka ebusuku. Singazuza okungama mattress nje sizuze lama curtain okwakathesi. Hayi singathokoza. Silendawo lapha emuva siyalime Westeka, silenye indawo emuva lapha esizama ukuthi lokuyingadi singazuza noma ngasifakele kuyi-greenhouse khonapha la emuva la sile space. Singathokoza kakhulu ukwenza ukuthi laba abantwana futhi bakhule bekwazi ukuthi kuyalinywa, kuyakhiwa umbhida yosiudlayo. They will grow up to be responsible people. Wena Msifumi vele ngendlela osebenza ngabantu bonke bakubuka umsebenzi wakho ugcineni lezi ntandane. Uyasebenza kambe labo bagcinayo kusukela eminyaka emingaki kusiya eminyaka emingaki? Ngiyakwazi ukuthi i-1 day kusiyafika kubani? Ku-10 years. Sifika ku-10 years kodwa khathesi silabanye abantwana balama-14 years ngenxa yesimo sangikhona. Omunye wangikhona ngathi ule-disability. So ngamtholile isikole esinye sokuyaphezulu. Lokhuzi esikolo bathi at 14 they are saying secine i-intelligence yakhe, secinile kanye kahambe. So learning disability. Yes, above that. So yeah, she's our baby. She's been here ever since she was born. Nxa bekhula babaya ngaphi nxa sodlula i-10 uyabanika? Bangasuka lapha badingelwe enye but khathesi yikho sifuna ukwakha ukuze lithathe labakhulu mbithana ukuze bakhule silabo ezandleni khona. Siyazama ukwakha eWesteka ukuthi sakhe ama-housing units
siyakha ama-housing units sengike ngakhuluma ngawo kakhulu ukuthi ama-donations ama-housing units lawa adingakala kakhulu. Ngaba lomunye njengathi mina ngiyalayiphela indlu eyi-1 sesiyibize kumbeni ngawo kunguwe nje sithe siyakha indlu ebese sibiza ukuthi Ezra Sibanda home sikungaba kuhle kakhulu. Kungaba kuhle. Omunye la esedinga sesithi mina ngizalakhela lami sesifaka ibizo lakhe kuyaba kumnandi lapho. I know. Tshela abantu ama-phone numbers abafuna ukuthinta. Abafuna ukungithinta ku-cellphone ku-077 197 6077. Ngisesekhonapho ungavela vele uthumezele imali la. Thina i-belief yethu le policy yethu ukuthi umuntu engathumezela imali kumele azuze i-receipt. Uyazuza i-receipt. Nxa ungasazuzanga i-receipt siyavuma njalo ukuthi uba ngumsindo uhambe e-union office yethu. I-union office yethu silo esisebenza la onguyokhangelayo ukuthi imali ezithunyezelayo lapha ehome ziyafika zonke ziya-accounted for. Nxa ungabona singasakuphanga i-receipt uyafonela umuntu lo. Uthi ufuna i-receipt yakho. Uyafonela umuntu lo. Umuntu ukuthi mina ngihambisa imali eQueen Elizabeth Children's Home but ampiwanga receipt. Uyafuna ku-head office yethu. I-head office yethu ngu-077 337 6027. Sukhuluma khona ngalo ukuthi hayi mina angitholanga i-receipt kodwa ngiyenganika abantu beQueen Elizabeth uncedo. Konke lokho kuyaba kuqhakathekile ngokuthi imali ngazi kuya ukuthi zincede abantwana. Siyaba silesifiso sokuthi zenze khonokho ukunceda abantwana. Okumele kuncede kodwa vele uhlelo kwenza kakhulu abantu babonga ngoba imali zakho vele abantu abanika ama-receipt. Phinde inamba yakho yokucina ngingahambi yakho. Inamba yami ngu-077 197 6077 iku-WhatsApp. So nxa kulokunye lingafuna ukuthi lisenzele khona liyakwanisa ukuthi sifakela ku-WhatsApp, but we are very open. You are allowed to go anywhere and tell anyone that you have given us something, and everything that you give us has to be accounted for because we take that ukuthi public funds that must go. Actually, in short, there's nothing for the children without the children. So if it's donated towards the children, let it go to the children because it's their gift from the world and from their parents who are being responsible and wish to look after them. Siyabonga mama. Thank you.